aujourd'hui aussi c'est un mwana wose tamuseo wanyala wetsa nabirire mu byanga fisu utambiye ngani huchende njenda lworureke bulafu tamuse wali waye na tamuse wali wa tamuse watse wa nabia buli kintu shawe na halaho kwibisabusa mutu wanyala wetsa ngaba uleva sasa sana ubolele ndi badi mbona wabone busalavu ulisuvila ngaba uleva busabali tamuse wali wa ngolele bubi ubola kamazima papa mbona we wamanyele busoli mbawenjeli sabo unyala wabisa moka mazimata ari abe nakubole namalireyo wamenyenga abandaye banoma bari ulwana lwe luluwo tawe waluyeta buyeti busahulu labilira lutimise ulukobole wa papa we ishabe nakuboleye wapi papa byo luwite habusabyo mbali ngoli papa tano nundi mizeze wa shoshangu na ari busi hambe so ita namwe woramenge woni habo musi papa za umbolela busi halita no so ita ngawakani izalindi selebu we Kampala papa sasa Kampala okay abandi selebu shoshangu na Kampala ari tamusa wagwani nabira mendi nati ngibwayi banu babari gwagwani nabira mendi bwabwayi abonywa ninjaye papa mbali wewe ubitegera tasalindi selebu lidalali yanga chinabi wamahama omwana omulayi busabu maloko bulawo kutandya kufunika mbo bwabwayi wabone pape wewe wandu ya Kampala wengeze ndi uchenda wikomba busa unjasa omungono akabandu bawema bali gwenawe muzeyi jayembwa papa selebu angoa ni Kampala ngurebeho papa mbona wali wabonele ngoza unda bajireba pakonyowa kufuna lukusana uhari atanondebe papa selebu ushipisa hubulili namwe wayakam alipono ulihonyele vaibu nina Look at the top of his head.